من میوانکیه برس مصطفی اوجلیک سروک پارتی آزادیا کردستان پاکی لستانبول وید گلمه به برس مصطفی تو خیر هاتی شش پارتیین دجبر لترکیه دیویژن سدمین سرکیین پرزگری کان لترکیه سیستما سروکوماری سیستما پارلمانتاریه دخوازم نرین آوا بزان بم اف سدمین سرکینه ین پرزگری کان لترکیه هنچ دیویژن ببورن دنگ باش نایه زور باش از بوته پرسا خود دوباره دکم برس مصطفی نزانم نها تهاش من هيا دنگي متجهيتتا بله باشتر بود زور باشا شش پارتيين دجبر لتركيا دبيجن سدمن سركي ين پرزگري كان لتركيا سيستما كوماري و سيستما پارلمانتاريا دخوازم نرين آوا بزان بم اريگلو اف سيستم ياخد اف سدمن سركي ين پرزگري كان لتركيا نها پیشتر سپاسیا کردستان 24 تیوی دکنج با ویدر خطی دولت ترکیه نودو 8 ساله هاتی دامزراندن کمارا ترکیه سیستما سروکاتیه و 4-5 ساله هیه جبر و اف تثبیت نه تثبیت راسته اف پرسو پرسکریکن دولت ترکیه اواج نوت سالی زیاده تره هر بردوامن و مخابن تو پرسکریجی نهاتن چاره سر کرن نه شش پارتی جویان که دخوازن شوینا سیستما سروکاتی سیستما پارلمانتری جاره که دبینن براستیشی لگور ما لگور آگهداری حیان ها هیجی ده تو چاره سریک اساسیش پرسکریکن هی جرنینه جبر که هر شش پارتیشی قانون بنگهینا ترکیه یا بره که آهانا جی 4 خال عول ده پارێزن و دبین یک دولت یک ملت یک ولات و یک آل اوانا و قانون بنگهین ده دبیجد زمان دولت ترکیه و هر کسی که هم ولاتی دولت ترکیه ترکن و وقت سیستم جی دبیج ری ناده که تو سیستم که بکار باوی که سیستم که فدرالی به اتونومی به چه سیستم که دی دولت ریناده جبروی اف پارتیان هاتن جمهف دخوازن سیستم سروکاتی بگهرن سیستم پارلمانتری بینن سیستم سروکاتی جی سیستم عجیب نه او سیستم که وق امریکا سیستم سروکاتیه ده اصل خود وی سیستم تکلیفی او هر شش پارت هندک دستکفتین هی جولی راتنن لتركيا بنريناتا دسبي روجيدا نها سیستم گو هرتن دو ریوه هنن یک به مثلا رفراندومیه و یک جید هل بجارتن ده هگر پارلمانتویا ترکیه نها 600 پارلمانتر تید هنن دویج واش 600نا 401 بکیمانی بخواز او بکن پشکریا و گوهرتنا بکن و گاوه دکاره بکن جبر و نها هما یکسر گوهرتن نده روژه بدهیه اگر هل بجارتنک بکرن و دوی هل بجارتنه ده اوین که 6 پارتیین که ناویوان در باس دوی 400 زیده تر او بکن بکاره بن پارلمانتری دست بخن یکسر ل پارلمان تویته گوهرتن نه هگر نکاره بنج 400 زیاتر رو بکن بارد کم 327 302 دوره ده پارلمانتری هبه دبر رفراندومه زور باشه کات مصطفی یعنی پر سحری گرن لباکوری کردستان و ترکیه جی اوه چما هدف وک پارتکا خودی پیگه لترکیه الباکوری کردستان تفلیوان 6 پارتان نبویه پرس جرانه کیه صدم چنه بریاوی اساس پرسا اساسی نه او کچما با هدف نکردن نها ترکیه و باکوری کردستان 25 میلیون کرد هنن و 6 پارتینا که او قانون بنگهینا که بحث کن سیستم پارلمانتریه ده تو مافی کرداجی ده جی نستینه او 6 پارتیان که کردا تو نبحث بینن مافی کردا ین اساسی ین عاجل جی تو نبحث بینن البته نکاربن تو پرسکریکا چاره سر بکن جبروی
اف پارتینا نها بانگی هدپی جناکن و بانگی کردا ملت کرد محتاب ناستینن او چه دبیجن او بمنتی تفدگرن دبیجن خلق جا اک زور پارتی باشه او بمنتی تفدگرن که مصطفی هینک وکه پارتین کردی عاجز هینک بونن وکه پارتین جبوی کردی دبی امی او لترکیه بکن هینک وکه پارتین کردی لترکیه باکوری کردستان و رولا وچه به و دبر دا دسبه روژه دا وجه اتفاقیه که به هف پیمانیه که به جبو چاره سرکنا پریزگیری کن جبو کو دنگی وجه بگهیتن خودان رول بن ده قادا سیاسی دا ترکیه ام آلیه کردی پر بزلالی و پارتی آزادی کردستان ما بریج بانکری ام دوین ام بلوکا کردی پلاتفورم کردی هفگرتنک هفکاری کردی آوا بکن لسر سه چار داخوازن عاجل یک ام دوین ناسنامه کردی بلا بی قبول کرن زمان کردی به زمان فرمی زمان کردی به زمان پرورده قد خیال سر ناب کردستانش حول رابه آزادی ریخسنی و رامانی چه بوه و او کسید حفصاد انک گش حفصاد در کفن آزادی وی هاوی چه بوه سر پین شش خالا اگر او پارتین و ناب کردستان پارتی و دزگه بکاربن بین دامزراندن اف پین شش خالنا اوه ما هف باش ین حمامه همو کردایه جبوه ام بین ورم کرد ام دست بدن هف ام ببن طرفک اگر ام نبن طرفک اف شش پارتی جی و اک پارتی جی و کسی دیجی ما مخاطب نستینه البته هولک هیا ایرو هدفه گابا ببیجه اف شش پارتی چه او بکن هدفه ببیجه که هدفه ببیجه که اف شش پارتی چی سروک لسر نامزد کی سرو کماریل هف که امج پشکریایی بکن افته چه کرد یک او کرد یک به مافه هدف جدی برد غلطی اق مزنده که جبوه ام دبیجن هدف خو پارتیا ترکیه پناسد که راسته لی ام آلیه کردا اولیم به جم هف خباتک هی جبوه دوره ام نهاجی بانک دکن یعنی هگر ام بخوازم که جوه مسئله جی که گوهرتنین دستورا ترکیه جی ده دستوالا در نکوین لسر چند داخوازی گابا ما بحث کریه ام کرد بینجم هف ام پلاتفورم که بکن و ام جی واشش پارتینا جیره و جی اردوگان و پارتیاوی جیر جو دنیا جیر ببیجن ام آلیه کردانن ایرو دستور دو داخوازی مبجی بکن وی گاوه ده ریج مروه به هگر ام ببیجن و اما برای اک پارتی هر و کیت بلاوی و گاوی اف شش پارتی جلمه گذار ناکن پارتی کردی که مصطفی این وقت پارتی کردی چما ناچن جم هف ریگری چنه آستنگین وان چنه کی ریج و گرتیه چما دست پیشخری یک جالیه یک ج پارتین و نای کردن جبو درست کردن آباکنا پلاتفورم کا کردی اره وای نهاد وی وارد وقت پارتی آزادی کردستان ما بانکری و ام وقت پاک وقت پسکه و تفگر ام سه آلیه کردی نهاد ناو حوله کدن ام بانگی همو آلیه کردا بکن که ورن لسر و داخوازن عاجل ام بحبدور تف بگرن ام بلوکه که چه بکنه ام حوله کو دست پی بکنه اگر ام وی نکن ده کرد مخابن چیز گوهرتنین دستوری چیزی پشتی هلبجارتنا ده هر دستفالا در کبن ام کرد نبن طرفک کسی ما نحسبینه جبو ویجی ام بانگی ملت خوشی دکن بانگی کسایت دا دزگاه سیویل و پارتین سیاسی دکن که ورن ام وک کرد لسر داخواز خوی عاجل ببن یک وی گاوه امی کاربن تاثیر الگوهرتن دستوری جی بکن تاثیر الگلک تشتاش زور باشه که مصطفی یعنی به دنگ کردان به پشتوانی و پشگیریا کردان لترکیه الباکور کردستان اف هر شش پارت دکارن سیستم سیاسی لترکیه بگوهرینن جو سیستم سرکوماری بکن سیستم پارلمانی نها به دنگ کردا تو گوهرتن نکاره چه بوی لی آمهم کاچی که کرد چپ دست بخن سال 1946 لترکیه پر پارتیتی چه بویه او کنگی که هر اقتدارک حکومتک دستلاتک ایدی کرد عاجز کرنن آنین هستی دای کر دای سرهستی کردا گوتی برا هر یک عادی وره دنگ خدانوان لید انجام چک دست نخستنن اوا 6-7 سال کرد هر یکی دادخن یکی تینن لی مهینا زمان من نفرمیه زمان کردی هینا قدخه کرد هینا تونتین حسباندن جبوه پر زلاله راست بدد بدنگ کردا ام هنا کاج سر حکم دادخن یکی تینن ام بلدیاد و گهرن لی مخابن ام تشکی دست ناخن سبب آوه چیه ام و کرد نه طرفکن ام و کرد داخوازن خوی عاجل ای اساسی خودی در ناکم ام نابیجن
هون هەگەر وانە بجین نینن ئەمێ جی نەهێنن هون وەک بەرێ دەسەڵاتیا خۆ بمەشینن ئام بێن سەر حکم دەبێ ئەم ڕیەکێش خۆر ببینن ji bo wê jî ev 6 partî bêminetî tev digerin. Divê çi bikim ew ê Kurd dengê xwe bidin min ji bo wê jî ba kesî jî nakin, ba Kurda jî nakin, ba HDP jî nakin. Kek Mustafa derbarê doza Kurdan, mafê Kurdan, dûseya Kurdan yani nerîna wan 6 partên ku dijberê desthilatên yên Erdoganin û nerîna Erdogan jî derbarê doz û mafa dûseya Kurdan çawa ye. Wekê yek difikirin derbarê doza Kurdan yan jî nerînên wan cuda hene. Li ser hemî mafên Kurdan ku li Tirkiye Bakurê Kurdistanê tên behişkirin. Di tiştên esasî de ev 6 partî jî û Erdogan û MHP jî tiştên esasî wek hev difikirin dibên yek dewlet, yek millet, yek welat û yek al. û li sîstema li parastina destûra Tirkiye qanûna bingehina Tirkiyeyê xêndî sîstema serokatiyê hemû tişta ji li hev dikin. Lê divê em bi tişkî nêxapandin. Hûn dizanin di sala 2002 di gava AK Partî hat serhikûm peywendiyê wan Yekîtiya Ewropa bû di TRT Kurdî vekirin, dersa bijarteya Kurdî derxistin, li üniversitede beşê Kurdî vekirin, zimanê Kurdî vekirin. Lê AK Partiya ku divê demê 2002 heta 2010 di çi halî de bû îro çi halî de ye. CHP hûn dizanin damezranên dewleta Tirkiyeyê û hişmendiya ku ev asimilasyon û înkarê her CHP ava kiriye. îro CHP ji mer tu program dane niye ev 6 partîna jî ji mer tişek negotinin ew ê zimanê Kurdî gelo qebûl bikin perwerda zimanê Kurdî fermîbûnê dê hebûna milletê Kurd destûrê qebûl bikin ev qedexeyên li ser Kurda wê ji ortê rakin ew ê wana destûrê cî bikin va 6 partîna tiştek ji mer negotinin em bê pêşhikmî em dibêjin kî ev daxwazên me esasî cî bibînin em hazirin wan re danûstandinê bikin em wek terefê Kurda em hazirin wan diyalogê de bin wan rûnîn. Ev partîna tiştê esasî di tiştê xuyayî ferqek pir mezin di nêvana wan tuneyê lê heger dibên em ê pirsa Kurd çareser bikin gava yekem ew e ku Kurda qebûl bikin hebûna wan zimanê wan û nasnama wan qebûl bikin û di aliyê azadiya rêxistinî û fikrî di gava bavîjin. Heger wana nebin Mustafa ev her 6 partên dijber gotiya li 28 Şubatê li 28 Şubatê em ê اتفاقیا خو را بگەینن و ڕۆڵێ خۆ را بگەینن و بکاربین ینی ئەو اتفاقیا وانە کیری 28 مەهێدا را بگەینە هین چاوەڕێ دەکەن ئەو چ بێژن ینی ڕۆڵێ وان وێ چ بە داخوانیان وان وێ چ بن ev tifaq ragihandin ji bo ew ê ji bo guhertina sîstema serokatiyê û anîna sîstema parlamenteriyê niha li ser wê hevkirinin ne ku tifaqek helbijartinê em tiştê ku em dibînin daxuyaniyê wan û gotarê wan û ew nivîsên ku derketinin dê guhertinek pir esasî ji bo Kurda divê destûra ku va 6 partîna hevdû kirî dê têr tune be ew 4 madeyê ewil ê destûra Tirkiye وانا جی و خوشتنن ادوی درجی ده هبونا کردار رد به زمان کردار رد به خو اداره کرنا با آوای کی هریمی جی یا کردار رد به زمان کردی ناسما کردی رد به ناوی کردستان هر دیسا قد خیه تو ما فکی کردات تر تو نی مخابن هگر بی هاوی او بکن جا بری سیستم سروکاتی تو گهرتنک مزنته چه نبله ام دوی نلوی هیویه بن هنک تشکی جمر بگو هر نو چه بکنه ام کرد بخوان نه طرف بن چاوا کنودو 8 سال ما تشک دست نخستیه ام نه طرف بن ام نه خودی هندک داخوازین خوی لهفکری بن دی تو مافجی تو کج مر تو داره ندن ما او دستور باشه کاک مصطفی پرسا داویه اگر اف بیتن بریا چندک دوزک لسر پارتا و هبو پارتی آزادیا کردستان لسر بکارانینا ناو کردستان چاره نویسه و دوزه چلی هات خوازم بزان بین ببورن دنگی و باش نهاد زور باشه بریا نها دوزک لسر پارتا و هبو جبو بکارانینا ناو کردستان پارتی آزادیا کردستان چاره نویسا و دوزه به کدری گهشت هات یا داخستن یان جهش بردوامه نا دوز بردوامه در حق مد جبو ناو ما کردستان و برنامه مد کردستان هیه دوزا داخستنه گرتنه هاتی وکرن ما پاراستنا خوب کردی و ترکی دق محکمه قانون بنگهین دکریه نها او بردوامه ده با مکن وقت سروک گشتی مرحله داویه ده بدفکیجی پاراستنه جمرف دخوازن و پاش بریار خود استینن نها هاتی و آسته که
parastina devkî ji bo parastina devkî bamekin em jîl benda wênin lê li gor konjektürê bawer dikim hindek rawestandinin lê mehkeme xwe berdewam in. زۆر باشە بەرز مستەفا ئۆزجەلیک سەرۆکێ پارتیا ئازادیا کوردستان پاکێ لە ئستانبولê tu gelma wî gelekî spas.